amayaye birebigani gotokwechaka korwa sorgongo rwa Gusii asingo kumanya bunanigo abarai akorase county ya Kisii baba gwikirana asomoyiga bokomoenia Nyagosira Daniel Ondari oyo obete omunyakonda korwase county yo oigo oli mumuromo abo omo MCA korwase wodi ya Tendere James Ondari egotoka ime yabo machoge chache ase baba kwenana engora yabo ya bene gochia ase ya mateyo okwana omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati nigo aboli abarai korwase county ya Kisii kwenekia omulembe chinga kichensi erinde kwenekia obokoleri obya ime county yo Murigito Mildred Momanyi na mange nase omuyiga bwoko mwene Daniel Ondari ase wadi ya machoge basi oyole mumuromo wa James Ondari ule omo MCA we wadi ya Tendere imeye bunge yabo machoge chache ase abarai ao baikirani abakoragwa n'omugavana we county ya Kisii Simba Arati ase okurwa engora yabo gochie ase Mateyo. Nyinyi kama familia tutasimama pamoja na zile deni ambazo they are eligible zote tutalipa kwa makontrakta vile vile kwa mama ambaye amebaki. Moko nganjirege ndogyo kango saba musabire Dan oralire sabire family aya lakini Dan goko genda will complete egas eri to a promise na ekwalengo umufuasi ono monene and a contractor enene as a Kisii County sikoyo mino anchoyo mino unabuye anje tayo omonyene buna botambe ase abarai bare siasa terigo tigumagega ase bono egati abarai basaba amagenderero ase chiwadi chabo ase nonyana boigo omugavana ainekia gati amagenderero ayo ngana chigoikiranirwa egati yabo chibasari mwa saini chiform chinyinge chiform 1060 ewike abantu bane mbagende to chirigere cha form 2 form 3 na form 4 form 1 twatebere wikomo tienyoyo kitari kemerongo ebere ko chiform ngo cha chire ase ward offices abana ba form 1 baewe tulumaya yawo ege tunaocha kusabia kama kyo kangalinga kero to tenega iga ego to kuibere ta mumbo abiko nyakorera muina wasi okorera wega toko to makotari rasi nini wonchari ngata na byakora irekie na kijaya gorera excellence ngwale ko ga kyamuli ga kina ntuka mocho gibi ase korera ga kino nyango ansera mambiga ntuto nyare chipara obuyebo oyo excellence kero go kwana ebintu kokolekana bire nanyana boigonigo omugavana agikelia chinguma asa matanga yobuna wangire gwakana Nyagosira asabe katene nibuna nigo amwakana chishiringi chimilioni 5.2. Nataka niseme Dani ambaye amelala hata na yule mama ambaye wanafanya na yeye biashara, mimi nimelipa huyu ndugu amelala zaidi ya milioni 7 ambazo tulikuwa nayo deni, na ndugu yake huyu anajua. Kwa hivyo nataka niseme kwamba unajua tunasema maasidi hawana sababu. Nasikia mama umepewa vitina nyingi, Simba amekataa kulipa Dan nini. Hata baada ya yeye kulala, Mheshimiwa Paradisa aliniambia kwamba nyumba yake lazima ishi. Nikatafuta kitu kidogo nikatuma. Ase chinga kecho nigo omugavana agania omulembe kwenekigwa ase county ya Kisii ase asaba abarai kwerusanania ase chiburaburu mtutayo wanjito mulembe munanje lakini ndaito kubolinga ki ayo mheshimiwa ikiara nini mule serikali gaki boli serikali tetumia abajumbe kere umujumbe nabo ategasi yaye bantu mba koleta fujo asa matanga y'abantu okuna kugusaba kwane gusaba etamwe gusaba simba n'umusani yana nanege gori tigabo mutangani koleta omulembe county ya Gusii gavana n'abachumbe baro gusaba gaki gusaba sana mumwana pastor kuripotelia egetaseni kya Ndizi TV ile taliane Mildred Momanyi.